ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ West Bengalꯒꯤ Chief Minister ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯀꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ Northeast Windona ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯟꯃꯥꯏꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ CHC ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯕ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯃꯄꯥꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯄꯝ ꯁꯥꯒꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯂꯤꯌꯥꯁ ꯊꯥꯇꯣꯡꯕ ꯆꯍꯤ 30 ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯁꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ KCP PWGꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏꯇꯥꯡ ꯈꯨꯜꯂꯦꯟ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯅꯥꯎ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯂꯤꯌꯥꯁ ꯀꯣꯛꯉꯥꯡ ꯑꯦꯂꯤꯌꯥꯁ ꯕꯨꯡꯉꯣ ꯆꯍꯤ 94 ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯖꯣꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯈꯥꯏ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯔꯤꯀꯚꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ West Bengalꯒꯤ Chief Minister ꯃꯃꯇꯥ ꯕꯦꯅꯔꯖꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯀꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ ꯆꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯥꯛ-ꯁꯦꯟꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯕꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡꯗ ꯂꯤꯀꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯤꯀꯔ ꯀꯌꯥ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯤꯀꯔ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯋꯤꯁꯀꯤ ꯕꯣꯇꯜ 110, ꯔꯝ ꯕꯣꯇꯜ 94, ꯋꯥꯏꯟ ꯕꯣꯇꯜꯁ 23, ꯚꯣꯗꯀꯥ 13, ꯕꯤꯌꯔ 30 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ IMFL ꯋꯤꯁꯀꯤ ꯕꯣꯇꯜ 268, IMFL ꯔꯝ ꯕꯣꯇꯜ 62, ꯕꯤꯌꯔ ꯀꯦꯟ ꯕꯣꯇꯜ 160 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯖ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯀꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛ 2025ꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ACꯒꯤ MLA ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯀꯐ ꯕꯣꯔꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯜꯍꯥꯖ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯅꯁꯤꯔꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯒꯤ CSOs ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯀꯐ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ AMPWAꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯦꯁ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯋꯥꯀꯐꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯁꯤꯡꯒ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫
Waqf Amendment Act ki mayokda hanba leitana changsilakliba khongjanggi sarugama oina manipurda leiriba maru oina Muslim MLA ahum lilong A sigi MLA Abdul Nasir JDU Ketrugao Assembly Constituency gi Sheikh Nurul Hassan NPP Jirivam Assembly Constituency gi Asabuddin BJP hariba MLA ahum asigi jab jaba stand firef karino haiba Bengal Khunai Khangan Famthoi haina All Manipur Muslim Students Organization AMSO amadi Minority Students Association ki President na punna pangthokiba President ngapigani press meet amada phongdorakli AMSO ki President Imtiaz Haibok Mayumna Paumi Singda phongdorakpada Sheikh Nurul Hassan ki oinadi mahaki stand karino haiba miyam da khangan kre masi AMSO amadi MSA na pangalamadi minority mayagi muhut sinjaraga MLA bu appreciate tawzari ex-MLA Antas BJP amadi Anuwar BJP ani ki clear oiba stand ama Manipur Pangal miyam da khangan famthoi Waqf Amendment Act asi pass tawada chawba thodang lokiba JDU hariba political party asidagi board karakiba amadi Waqf board Manipur gi su chairman oriba Abdul Nasir MLA gi oiba firef stand leibak miyam da khanghalu lautho BJP gi amada ngarba Muslim MLA Jirivam gi Asabuddin gi firef na karino haibasu leibak miyam da ngasi fawbada khanghalu minority singi hak minority singi interest ka Pangal miyam gi apamaga party ki interest ka kanana lumbage haibadu MLA anina khangna chapiyu Pangal miyam gi ayam apamada chatkadra natraga party na yabina ba chatkadra haibadu mayek sing na thamu amadi Pangal khun singbu ko liba MLA singming oina pallabada moirang MLA Santi Kumbi gi Prem Chandra Vishnupur gi Govindas Yanglam gi Radishyam Mayang Imphal gi MLA Ravindra Kangsing gi MLA Rameshwar Hairoki MLA Radishyam Wangzing Dentagi Paunam Brozen Khangaboki Suryakumar Wangkhem gi Mega Sandra Thobalgi Akram Ibovi Androgi Siam Kumar Kairaugi Rameshwar Kuraigi Susendro Wangkhaigi Arun Kumar Wangoigi Loken Hundrakpam AC gi Lokeshwar Nauria Pakhang Lakpa gi MLA Kevina Chingba MLA Singna Waqf Amendment Act ki matangda stand firef karino haibadu leibak miyam da ngasi manungda laukthokpiu Ex-Chief Minister N. Biren Singh di support tawi high cream hak boycott toksinaba hingang kendru gi pangal singga khanaragani ahum suba Waqf Amendment Bill bu support tawba political party singi members karyakarta mandal gi form paiba sing amadi handa gram panchayat ki administrative committee pariba singi oiba firef karino haiba athubada pangal miyam da khangalu haina phongdorakli haukraba ngarangdagi haukraba adugumnaba Waqf Amendment Bill Amendment Act 2025 haibudi khoi hamjabani hamisi kaino kanda hanbalaitana akhoina khongjang kyamam sangsanli ato state asudum irang si hauraga lein haitare si amso MSN asu hanbalaita khongjang sangsanli sigi marak sida ikhoini am nungai taba taseng nungai jadaba haitare manipuri state ta akoigi MLA ahum leijay maitei bangal gi adugum laba akoigi MLA ahum leiyeba leiribe MLA si kana no hairakanda akoigi ahanbada lilong AC gi MLA Abdul Nasir mark se Waqf board ki su chairman oira aduga mahak leire aduga Khetrigao Assembly Constituency gi MLA Sheikh Nurul Hassan amana Asabuddin Jirivam AC gi hairiba makoi ahum se sigi clarification ama pangan miyamna pamba Pati Murmuna approval pikiba Waqf Board Amendment Act 2025 ki mayokta Supreme Court petition file tawragani haina
वाबगाई केंद्र के सोशल वर्कर सकीर अहमद फोंदोरकली एक्ट असि फंडामेंटल राइट की मनुंग चनबा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 की मायोक्तनी अदुगा एक्ट असिना इंडिया दा लेरिबा मुस्लिम सिंबु अदुकी मदिक थवाई नुंगाई 100 लोनेना मुस्लिम सिंबु नमथनबा होनरी हाइना मराल सिरी वकफ बोर्ड के लेरिबा प्रॉपर्टी पुमनमक मपु अल्लाह की मिंगदा इपा इपु सिंगना मुस्लिम कम्युनिटी खक्तदा सिजिन्ननबगीदमकता कथोकपिरंबनी हारिबा प्रॉपर्टी सिंग असिदा मुस्लिम सिंगी यामना मरु ओइरिबा मस्जिद नमाज सोनफम मद्रासा धर्मगी ओइबा महै तमफम कब्रस्तान असिबा फुंफम अमदी ऑर्फान होम सिंगी नचिंगबा सिंगनी मसी इस्लाम धर्म चटपा सिंग खकना सिजिन्नबा याबा अमदी धर्मगा यामना नकनना मरी लेनबा प्रॉपर्टी सिंगनी मसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन पीबा राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स की मतुंग इन्ना सिजिन्नबा याबगी अयाबा पिबिदे अदुगा सिजिन्नदुनसु लाक्ली इस्लाम धर्म की सेंगलबा प्रॉपर्टी सिंग असिबु असोइबा थीरगा मटपा यानबा सेमदोक सेमजिन तौबा एक अमाचना हलकपा हाइबसी मुस्लिम एखोइबु हिंगना फुंबगा माना हल्ले हाइना सुपेंदबा फोंदोरकली इंडिया दा लेरिबा धर्म खुदिंगमा की बोर्ड नट्रुगा ऑर्गेनाइजेशन मखल कया लई अदुगा प्रॉपर्टी कया सु मसिंग थिंगमदना लई अदुबु हारिबा प्रॉपर्टी सिंग अदु मखोगी धर्म की मतुंग इन्ना सिजिन्नरी प्रॉपर्टी सिंग अदुबु कंट्रोल तौनबा लेरिबा बोर्ड सिंग अदुदा अटोपा धर्म की मियोय अमता याव यादे अदुबु लाइबक थीबदी नरेंद्र मोदी ना लुचिंगबा बीजेपी लेंगाक असिना करी मरमगी मुस्लिम सिंग खक्तगी ओइना लेजबा बोर्ड असिदा अटोपा धर्म की मियोय हापसिनबा लो सेमलकलिबनो हाइनसु हंगलकली मसी तसेना मुस्लिम सिंगबु नमथनबा अमदी इस्लाम धर्म चटपा सिंग इंडिया दगी मुथनबा होना बनी हाइना मराल सिरकली हौजिकटी एक अमा ऑन खरबनीना सुप्रीम कोर्ट एक्ट असि थत्पीनबा संविधान पीबा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 की मतुंग इन्ना सुप्रीम कोर्ट चटपा याई मरम अदुना सुप्रीम कोर्ट चतुना पिटिशन फाइल तौदुना हारिबा मियामना यामना मिपाइनरिबा वकफ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 असि चना हंदनबा अपील तौगनी हाइना सकीर अहमद मखा तारकले अरोइबदा मणिपुर की अमदी इंडिया दा लेरिबा इस्लाम धर्म चच्चबा अमदी माइनॉरिटी ओरिबा फुरुप सिंग लोनेना सेकुलर दा थाजबा इचल इनाव पुमनमकदा एक असिबु चना हंदनबा डेमोक्रेटिक ओइबा मओंगदा लेप्तना खोंजंग चंगसिनबा सु हाइजरकले मरमदी बीजेपी लेंगाना वन नेशन वन रिलीजन की लालोंग यात्पा हौरे अमदी मसी आरएसएस की मरु ओइबा मंगलान अमदी मसी एखोइना अमत्ता ओइना लेमिन्ना हौद्रबदी इंडिया दा लेरिबा अपिक अपिकपा फुरुप सिंग सी मुथतनबा लो मथंग मथंग सेमलकनी थाजै हाइनसु सकीर अहमदना फोंदोरकले manipur yauna india gi mafang khudimta indian muslim singna waqf board amendment bill gi against the sanction le khongjang asia thikki matik kalle sanction pham su thoi maramdi masi akhoi gi right pun matpa amadi indian muslim singbu namdana ba adugumba act amane haibasi akhoi pun makhanga wafamni adubu atopa option laisalakre haibadi act on khabanina supreme court na repeal tawba remove tawba natana atopa lambi laisilaktrabana aihaki side tagi manipur gi pangal community da belong tawba adugum laba manipur masa ama oina haiba ek asilok thokpinaba supreme court ta petition file tawjaragani haina ai lebak miyam da thamjage the waqf board amendment bill has become an act. Now we don't have another option. We have to knock the door of Supreme Court. So I'm going to challenge the act in the Supreme Court. You know that this act is totally unconstitutional and our Prime Minister Narendra Modi ji trying to exploit our freedom, equality and our right. So National Highway number 2 the lakwa truck drivers singda senkai sathabada chenaba miyoi ama fari hari security force singna kangpopi district ke madung chanalaiba ti khulen amadi kobru lekha gi National Highway 2 da patrolling chalingai miyoi kharana lambi paring adu da lakpa truck sing PK workshop mayada khamhanduna leiba thingnabadagi police na changsinduna yenglubada drivers singda senkai sathaba oiramki hari security force sing ubadagi मियोय सिंह अदु चेन खिबदगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना तानदुना मियोय अदु फाबंगम हौखिबनि हारि सिक्योरिटी फोर्स सिंगना फारबा मियोय अदु साइकल खामेलोक्तगी
Lunminthang Bute Chai Kuntare ni Hari Myoy Adudagi Security Force Singna Mobile Ama Amadi Cell Oinal Palising Kunmanga Fangat Pangam Kre Hari Ngasi Prabhavati College Government added ki approved post Tarataret Maming Thokpagi Matangda College Asigi Authority ne Yaba Missing Qualified Oidra Fau Sendo Senzen Tauraga Yanaba Thakiba list adu Directorate of University and Higher Education na Janadana Thambinaba students sing na appeal directly social activist amasu oriba aduga mahairoi amasu oriba Asem Roshan Singh na haikibada College ki thabak lobadisu aranba kaya yawa yauri approved post thoknaba thabada masagi thafam thokpa mibuna tharamdrei makoina yaba mibuna yadra fau tharamle maram sing asina college asigi Thakiba approved list adu director na singba chumba sing adu puthokduna phangpham thokpa misingda pidri bukti chana hanbidanaba director gi mafum dapel toraki Wangoi High School the Nomgi Oiba Medical Assessment Camp for Identification of Children with Special Needs CWSN 2024-25 ki thoram ama pangthokre hari hariba thoram adu samagra shiksha Wangoi 𝗔𝗡𝗔𝐸 Morcha namadi ADPO Wangoi Imphal East na punna khusam naduna the intervention of IED amadi IEDSS ki makhada pangthokibani hari thoram adu da pre primary dagi class 12 fawgi mahairoi chama yankai na register tawki hari Arabidam Roba Pau Amohana Bizari. Manipur Police na 𝗠𝗔𝗡𝗏𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 Fare Hari. West Bengal ki Chief Minister Mamata Banerjee ne state aduda Waqf Amendment Act Janaroi Haikre. Notice Vendora Sandoksari Benimidangi Pau Matang Sidaloizare, Ming Tabriba Singbu Muka Hanna Chan Mabana Krumjari. 𝐶𝐲𝐸 की क्लास 11 अमसुंग 12 की साइंस अमदे आर्ट्स स्ट्रीम दा चही खुदिंगी लेप्तना माहिरोई खुदिंगमक चादा चामा पास तहनबता नतना पोजीशन होल्डर पुतोप ngamlaba nupi macha khaktagi oiba development and social boarding noremthong khumantim laikai lentuna subject khudingi coaching tawbagi khudong chaba pizabaga loinana boarding khudong chaba su pizari loinana separate library chamber NEET 𝐋𝐢𝐯 की extra class su tawjagani lakliba April की तारीख 19 dagi session hauragani amadi khudong chaba sing asi supnatagi mahiroi nupi macha 19 khakta da pizagani maraduna adom gi isa sing adu mapung phaba mioi amamam oinabagi damak khudong chaba sing asi lawbiu akupa marol gi damak 7005347133 natraga 9774947722 da pau phawbirau